bede od yara chel ma pabe luon ye chan kan kakare ento I od yati enone ki keli ye dano ki lobe ma papat piane this specialized hospital institute hospital kakare ano report ban ke kuno ne ngara chel mo donyo tiere kuno matie ki gen machal nyo la nyut ne chal ki Ebola suspected Ebola donc tie kuno caretaker ma mega nyungat mo kele oyat ka chel ki nurse mo jologi I chan ki tie kama ma ki gwa yo piane dana deke Ebola o kwanyo dano maduong to twal ke chingwa wa gali bari ono warwenyo daktari maduong eto mo yue karo duju bero Dr.lukwiya Mathew ene widano pe be wili ye pe ngome Ebola timano yago ngat matigi diero ngat matigi ngej ma konyo ko pa dana da ya chore ma wuli eno ne kikita uno ke dano remo gu molgi umi kita no gi waje kere kare kamo matuolo gi kumi weng remo molki kama tuolo duju remo no ti amol ma peter wang chao ma pol no ku no rwen piane donc e penya pe gem matine amira waj ki ngara te ne to mi be tv ne e pol pakar wana ti yugi nyonyo pa mono man magi ko no social media kakare ma bene chani wati atuta ke te ko ni wa mi lok wa ene yo achelu bere ke ber kan ne social media cha mo kene mi tek twin piane I page mo kene no ya gini giti por de o gamente miro no chente keyboard lobe ma wa piane ka tuo ma chalo mano pora tuore lobe ni kirani kon mero ti kin lok madam lo man yutani mono jomo kene wati gamente timo gamente tima kaka wek Bea fo e matera da in mai tika neno tami be TV amore nero matine ni tin wati nero do angwen mi do ma bichel ma ali bario ke piara rio ya bichel o beru kar malach fo e matera da ka moge ken mai tika neno waki ye man tami be TV a legini mono kano foot pay subscribing page ma mekwa a subscribe liking kidong bene ya beti guma dit meneno jema pat ma wan wa bayo iwi yama mameko mi tami be TV anya Steven Palaring eni armatine wa binywa ko lok ma pera tek ento ma chalo wachini monongat ma koy lo Uganda dak bene jemma polo time e kine eni no due apara rio kuanga pala dir lo berutie meno me maka ali bario ke piara rio ya bichelo bernenda pa rio me do ma bich maka ali bario ke piara rio ya bichel wano gamente manyen ma president Yoweri Museveni ka gota kombeto dare kom eni do apara dek apara ngwen apara biji me do ma biji o beru ko nga palo me parliament kombete ni parliament me apara rio ti mau chakeo amero wachne ni eni do apara biji eni do piara rio bich rada o beru first sitting beru ping mo kwa pa parliament ngo mati me polkar beru ping me achiel me parliament ene yer speaker logo beru duong Anita Mong Nobat Mo Kaba o boro tutki ngata ngepe edi ya gikane kombete speaker me parliament me apara rio tie Jacob bot kita do o kerkenyo ngata ngepe story panita is a debate for another day beru gigi moichi chi kombete ni idugu chalo an eni mano jimne wenge kwanyo pedong yot pete taro yen furi waneno en futi la member me parliament me bokeria waneno ki chiero gange gi choko chene gi timo ngo jima polo time ini no matin eni tin ke ne do angwen me do ma bichel amero wacho kanywele melo Uganda ni moro gen makilwani state of nation address utime president uloko kanywele melo Uganda kita pen check me maka ali bachel mi abungwen gi piar bungwen wi abit tero kwere o mier la dirlo bo bino mi accountability kita tela tiga wot kwere challenges ango manuel me Uganda futika karo ke ye gen ma chalo e gamente gi doke pero ni enu time ni armatini wange ben ne polkar ka state of nation address time kiti pero cha bera chele ken nge chuchot kwano budget berutie manyote chiangwen manyen ke kata ge beklim pe maka ali bario ge piari wi abichel ali bario ge piari wi abero
la nen Tami Be TV miketo eno ni te eno ne pengo ma wabenywako lokeni ka wabeloko wa miro wa bet ke moment of silence ma wana botimo ke Tami Be TV ka en pien lok mi bola ka ini biloko chi wi po ito ma otime maka alibario ki maka alibario ka chiel botwe ya chwele Gulu ka ene wa ruenyo mienwa wondwa Dr. Mathew Dr.lukwiya che beru ki gum Mathew me beru ke moment of silence ento yena ka jol welo ma mega iner matini tine studio mi Tami Be TV e wa yom ni watige ayela jiji a jiji pol dano nge en ke nyingi commander kay kitman mi politics dan en leni ko la dit am yata joli water kar wala juyana ni a pere para Apo total. Be total yin may tie kaneno Tami Be TV. Paul Bakare wanywa ko ka wan ko mer palaring. Kingal makonyo wa meneno kite dor wa kere. Iket manyonyo pamono. Mera emati kanyi ki lara. Kakare. Ju iken konyo wa. Donc ket ma palaring wa jo kere an ke no nyana yela good for Gigi. An Paul ngej madano nge kere mer tiene. Akonyo iket me yer kwitigi obol ka kano ramo e karmi politics e karmi bie ka kare ento timne ket mo mera luwa kere o luwa wi ator toal cha no ne pere tek ni mi ro nyak man kere wek bene wa kon medle no tam kama no miete moro mo konyo lutua ana poe mateka dada kakara foi mateka dada la dira yela Godfrey Gigi me miyo chawani ki Tami Be TV ki dong bene miyo chawani about an machale wachi mono palaring neka nenda wajo ni mono wabe beru ge moment of silence technician ma mekwa machale nyo cameraman ma mekwa la dita lara la dit Emma abe beru ge gum independent air eni watimo intentionally we kwa po da kwa papi o mekewa kilo mekewa matu Ebola kwanyo ge ki botwa ya chuli ka ni maka alibario nono ki alibario ka chiel pien Ebola ni ero ne po beru yot wale go rola chweju ka tibu gi ka ber me coach amen ka kara foi mateka dada Gigi kombete eni Ebola tie ma ke wachi mono tiga a ke Congo dare Congo kuya kay chere oriyeri ma pak dano kombete ni timaraja dada Ebola dak bene Ebola ne eni ke wachi ni mono o donyo dong botwa Uganda ka eni gankal maneno lokum yor komi lo Uganda getiga kati getiga miyo tam ge dano no mier ke gwake Gigi ya chuli botwa ka eni kay lokum Ebola cho ko mier ngwen iri ariyo wen malupe ki ngoma tuone eno timo ineno kita dano ke beru ka yoro ke wige ki bag moni matai kar ma ke yego dano kar me Ebola ne pange ngoma wi po e kar ni eno ne ki dong bene neno kita dano tiga ko kwere beru wachi jimne tin normal Ebola mo pere kuma kombe dano ti luor ne school ke mar lor ne o eto kay wor ken peng dano patiga gwake wakonye dano ne dingla diet Godfrey be total o mera palaring ket me wajo kere ni kai luo ni Ebola no chalo dano mi ro ngwen yetge pien e ket ma chore ngwen yete pe ber pe bene bedo no gemma poyo kom dano gemma wenyu tipo ke kom dano we ko dano ngwen yetge we ada kapeche no yo mo tie maro mo genge pe o ke de ngerge chi mi no be pe Ebola o kwanyo dano maduong to twal ge chingwa wa gali bari no warwenyo daktari maduong eto mo yue karo duju bero Dr.lukwiya Mathew ene widano pe be wili ye pe ngoma Ebola timano yago ngat matigi diero ngat matigi ngej ma konyo ko padana da ya chore ma widano pe be wil pe neno anone e kar me Ebola bi ne kar anone atama ni Ebola anone kangi ko ngure ne timaka na ti school na ti Negri College kar anone na ti kwane Negri College kakare we apo ki jogo lutien kwan pe me wot o beru ki school ke kan konde sharing experience ma migi lokko Ebola eno de chako e kar anone wan madong wan yang ni tuoli anu no donyo me neno kit ma dano chako yupe kere kit ma ge gwa ke kere pieni
adu ki tuoli eno ne ki kita uno ke dano remo gu mol gi umi kita no gi waje ke kare kamo ma tuolo gi kumi weng remo mol ki kama tuolo duju remo no ti amol ma peter wang chao ma pol no ku no ruwen piene mo chami kumi kono keru ni kono ngo no tumbu ki chao ma nok no tero kap chi bola uno dano wi apo babano be one of the task force kar eno ne gi de led walter char gi eno gu bergalu ga tuta ka chen men eno ne ki luenye kum ene bola eno donc e penya pe gem matine amira waj ki ngara te ne to mi be tv ne e pol pakar wana tu gi nyonyo pamono man magi kora kora social media kakare ma bene chani wati ga tuta ge te ko ni wa mi lok wa ene yo a chelu bere ke ber ka ne ge social media cha mo kene mi tek twin piene e page mo kene no ni a gini gi te por de o gamente miro no chente keyboard lobe ma wa piene ka tuo ma chalo ma no pora tuore lobe ni kirani kon mero ti kin lok madam lo man yuti ni mono jomo kene wati gamente timo gamente tima kaka wek nong yo mango kimi kere kon man na ka pa niang ni mono trick e ni tie pe da ngan bara nge ka no ki tim trick ero ni eto kid mai wi na wa ke ne gamente wati ni tuo tie wek lobe ma wa ko ki jaw mak gi mi kon wek nen ni gitika tuto meri yemongo en gemuli eno ni kakare we ko la wo ke do ne ni page mo kene wajo ne i Congo giti yi ku chanduk ma iye no wek dan we ni ngo ada gindo ti ko dano ente ya dano ngo yi ku chanduk no me manu chanduk duong ata ni a i bola ti ko dano amira wachu wundu tua puwa ker wunu tamwa kan moko loki eno ni lokada tien ni ma ini go na chima bede od yara chel ma pabe lu nyi cha ni kan kakare ento i od yati eno ne ki keli ye dano ki lobe ma papat tiane di specialized hospital institute hospital kakare ano report ban ke kuno ne ngara chel mo donyo tie dan kuno matie ki gen machal nyo la nyut ne chal ki Ebola suspected Ebola do tie kuno caretaker ma mege nyo ngat mo kele oyat ka chel ki nurse mo jologi i chani ki tie kama ma ge gwa yo piane dana deke donge gwa contact donge gwa yo ma ini go na chimi biyon kan ni donge gwa yo donc bolu tuwa ana mita wo chu kama le kane galle kono ge gwa yo be ana be kamo kene kakare amira waj kama leng ne watie ki chan mo kero ko mwa pero en man wa pero ni tie mo kero ko mwa ikin pero li en be ne kar mo kar ga bi choy article achel ma sharing ramo yamo wana wajo ni yo ma gamento kati kere meneno ni ki lo ruam me dans le cities ma papat ni boma me Uganda yo ne no peraj ento yo ma gtiu kere udwa ko kero pa dano pen twal piano beri kar ma noke chigi ngal wani kom dano en biya char pa dano chor rum kakare chuti ma affecting dano ma tera da ki chida mi ta waj bana ne kiri gi benni ginano timme donc ka jemo timme be do dak chen ka par en gino ko doctor twal miero bedo kai bible ke luoni book of lamentation of course miero ne non yo ma pat ma ro wa chung do wa du wa mete ke ko kon bana wajo ni gino tim affecting one ma tere wo yel wa ket me kwan palo tien wa second term ma tere da donc kit ma dong kit me lim dugo pin nyu kero du na ka chingwa down tika tuta gi yo dujo la pinya tata me ne gi no kero wotli eni dong ene kama dok ngo pero ma pat bi donye ye ene non kapo wor ma wang wa bet chan me chente ni ke por gi bola ci tuora i ben ma ko ko no dire fu di yelle i chan ne me ne no ni ko wor ko no meta nyim i bola ka do bino o donye ye ci dong beru raj mani kato Ebola tie en gen ma mer pa mong kakare kidong bene Godfrey na mete mono ke sharing kwetwa bien Ebola nguri na ite gankwan kidong bene babano bene kin task force kita no ner mo zeni gitimme kwere unotini ning kita ge gwake kwere kage waju kage winyu ni mono Ebola tika mono no ngo atime o mera beru pa Ebola kan
o we ben pe biya ni wan dano eni waramo beru keta ba beru kete eni piene wa kama initi in pala ring eni ka wana no ni tigi bola wa cher dog be kare ngolo ngeri beru tek ma de kato piene cher gini pende ga kera ko mangwe cher right cher ko ngwe right er ka gni ang ni bola nyang ni bola kid magi bone kede kid magi ruke kede kid magi timo joma ti choron pe ruke ko mano o we ga wajo ni ibola raj lo kid gi mo ke ken Doka ini por ki tuo mo kena ni wen tuo mo kena mo beru kan ka yelo wane paper level me bola piene chao pe bola nok to twal me kwanyo ko pa yanga rachel mon mano o mago yenne we ada ti wacho ne wate me ngunu gi der wa duju me neno ni wa beru mo wang ma bit ke neno la nyut me tuo ni ket ma gi wajo kere gi wajo ni kiena ti ngok a ba wij mani kato ba wij me no beru ma tek mo karo remo chwe pa remo gi eno ber itama ni gwa kita yama chuli wa no ding ento kede ne ndo chaka chani pokong pe kede ka chak ye ni loko ding ti ye mier wa ber ki wang ma bet me ne no ko dano en we wa poe wono wi joma tigi der joma tigi ngej we ki nen yo man waro mo konyo kede joma kana manongo tuo ni pia nya kakare Godfrey ngarmo wacha ni maka alibario ki alibario ka chiel ka dong fut pa e wor ken ping ingwe jik a winni ngwe jigo kare wi dano ma pelare pian pila luok ting mo ke ken inono ki onyo ye jik ma teka da pangeyo ngoma e waji lo ke ane ene gen moti me ma bena ngeo ni ka cheo mete ken matika mete ene ka no yini winya ni magali bari yo kari oxygen ibiti mu yingi kumi bere bi ngwe ne yingi kumi pa ngeni be beru bo pian ka da wachi ni tirne andan ano report ni achel mon no tisal suspect ma football ngi adu kine che gwak tire nyokono tian wan yang ka obero en to mier wange ni Ebola tie an ka dong tie da chi bu kero ko pa wan dano dujo kama tek ma bena ngeo ni icha mo kan na ne kin lok mana nan wa beru ka biya kono watam ne ikin lok mala dir lo bana non bela lok ne kar matika mi no address ma mege pe a chakene ni chake ma don kere ke dok ma aduki me ye o kere kom dara ye no watam ne agik ne bo giro ki wacho ne schools ke chane joma dom kiti boarding peti kar wakata ta joma ti day ko ngi bidwa ko gi gang cha ngi ni pia o level anone tien loke ni foot pe watima right total mi roberu ngunu gi bet wang muramo kakare je Mario la det Godfrey ayela kay ket ne mono piane loko lokum chan da ke wacho ni dano miero teme ge tek me ber makwo kari ka bete chan tie nen chan matie kumbere dano pepe go dwa lo teno gang ke ket ka koni ki low school lo bo wego dano ka kwela det godi nung ti kin jemi madong ki neno bene ki rache chigi por ge kere wi kilo icha wan genu ga wajo ko mantie ne icha mo ken kai wai lo teno beto ke gang kwan chi bene lo bo cha beto tie ne lu fonye no miero ngo bet ke kono pien ka futbe we lo fonye ni lu fonye we yara lu fonye bene ge ruate ge dano yo ma pat ki dok en gang kwan kono Chicago mio man nyoti mot neno wachi moro ka o mete chi walu fonye bene mo mot go mar bedo ke gang kwan pien ni dong ka la fonye mo a ke gang o ter gang kwan dong betia ko dano ma loyo man ngata ti gang pien ni lo tien ne ngiti confine ngiti area chiel mageno wengi vure dormitory chiel gi ko ka chiel gi cham ka chiel ka ngara chiel tinyo do ter gang kwan mati enclose ma wot mo pe dano beri kuno lo tien tumo dak be beru be lo ma dok ti chi gang ma no yin nge gir kira yin tuta kere ma chalo yin pala ring I lor wi me giri ot ni ne ne ko gwa ko ki tu ga gedwak yo gang dong be beru be ka o mete o level mo lo chen mo ni ma I chulo lo yo pien ni ka dong no o to chi da wai ko na chen me ngo pe me ro gen mati kamale kakare ko no wa cher ka dolo ne kwere ka nye chalo gen na met wa kero mere wi Lacor la pen ma mero mini neno kita dano tiga ko kwere ke cher chuk chalo we chuk adit chuk cher leno chuk kwene ka lwa ko ching mo ke kan be peke nyim gan kwan mo go bene ka lwa ko ching peke pange tamango mai miyo ke dano e lokum gwake e kum tuo ne eno ne gen ma ngeo ni wati ka loko ne kiri chawa ne kan enta ngeo ni Gulu City tie ke jo maneno lokum yorkum watie ke lutela ma ga yer ma bene tigiti metano kwot ke jo man ma ge kwar technocrats I roma ba pa duju angeo ni wano ti lok wan kiri kan chawa ne
gien bedo ngite neno ne ere adi eno ne meneno ne yo mene mo we konyo ke lutua ma ke wiere ben ke gayi ke bino ke wate ke luwot ke gor ke bedo ma duare da chale chuka diet ka ine neno population me chuk ma diet kide neno rom leo mati kono aneno ni bebedo kama wang dano weng mi rubedi ne ki kero dier ke kire meneno kare ni ngom mi dano gwake ke gwake do kelo kitene pien neno kita dano nyupe kere nyu nyim chuk renyo kidong ka mo chilo ka pege gwake ke dong nya pa Ebola eno bedo yot mane kato chida ngeo ni ene bedo katala madira da wabol jo mag yero gi mafudno docteur bo biolo loj mi chuk mane chagi per ka yero gi ni ange mi ko chakti ke kenya guno tela banyen dong ano report no kuma no supada nge yero go bedo mane ye ben yuti a chakti palo tela banyen mi chuge mi yero ko chak ne edog lokko mi bola ni go ko wak ma megi magen gi dor gi chuk menen ni ku bedo ma kom gi yot meno gen maro wacho ne kakare lokko mi agi ki bor lwaxe ma kawat dolo lokko mi bola be to al ana po to al pe ngato bedo kaneno wa water uno lok en chalo ma piere te Ebola tia da kawan wa bedo ma wang ma bet waneno kit ma waro ma jo ne kere waneno kit ma waro ma mieno kere report pikit dan nen mo nyo la nyut mo ke ken mo nen kum ngat ma wati ka ko cho ken ngat ma ini neno in chi bia ko ni tuo mo ne tika yelo ne ma miero bedo chal ki Ebola mi report wa ke kwan en ke gwak en ket kamano perok nyupe ke jo mo ken wa po nya tuo meno kakara foi matera da meta ge foni da dieta yela Godfrey Gigi mimini wachawani machalo tami be a TV donc gen ma mi rawacho ne botwa journalism nyo machalo journalism wachi mon you should live to tell your own story yeah true mir bet ko kawere terro do ni mabe kumeno eto ka inito gituo tinga to kene don konyi terro lokumi en telo wate ter pa jo kene don kakare so pier tek ni mire gwaka ke bola de ene pien tuone ni tika bino pete kid yo moma ino mire jing chunyi ane ha mero go kita jo mo kene na kanan go bera wacho ne gamente tika tato tuone ene wer lo ma wako go mini gi chiling eno ni atama ne mono ka waberu ka jingo chunywa kita ni wabetu mo lutua aweko chunga kany rola chuny mi polo o mete ke gwako wa lega na maper tek loyo ene ni mono mete ke chan mana kanen la dira yela jijo beru ka loke yene umira tuoni po mete we peke logan kwan pien ka ke loro school fees peke dwako by the way lo teno ke dwako ge gan ner ma imbe dwako la tenne da ke chako ne tet mir chul school fees moni chame chul ne po angeyo loke kumeno wa weko chunga kaka eni amete ge foyo cameraman ma mekwa la dita producer wa ya la dit Emma foyo ma teka da ya la dit Emma again agedong en be gen na nyeo gen amero foyo ma tek la dit manager Samuel Lara foyo Susan foyo la dita kay Wilfred kidong jomo kene weng ma watiyo ket ge tammi be ka ene rola chuny mi polo mete ogum